Commander 6. Carlos said yes. There be a makacho say ye do boni die ne beka ya asem. Medaman fo Ghana de hye nyina ase. Si adwuma ye nyo bia ne be ya obewie benya mpanifo ebetimi afrew. Ebi commende wo. Ne bi social sakwasi mi se ka weka o fa ne sei ya. Meni so ne mo ye no. Eye me fe ma ho adodo. Obisa kwesi se na wo kɔ ne de wo nya asem da. Obia so ne issue so de eba table ne so. Mo ka won asem di ka edi hini. Ya me hire obibia. Se munya bre mo da agemu. Edi maye. Obi kra do tv for catch sakwasi mi nya ya mpacho mo time na nka munya hu bibi mfa mame. Ka mo de ba no so wo ba bia. Esa se no wotwe ya ne yetike mu na se ni nyina so ye atempen for ya we. Betu ni nyina ho anamo. Me de akwasi ensia. Asemi de kabre na it is a very good morning. Eko bibia waji bre ehwe ne anopai. Alesu ye di enkomode afa ye man kanko ye man empuntuo na msese meka ya bra e started say ye limited voter registration exercise na sankomo ye di na abra voter transfer se be asaba bi mto ho be nya se ye se eka ho asem sense penisi etre ente ya ye nya che eswa ade a ekoso no enye na beti se electoral commission ejina ni CI so ese one pene emma political party agent emma me monitor the ongoing vote transfer na ekoso no na hun sense bebre ebai parties na wo bia ni position ya no kuta finally no am sa nyante se yisi asabeki aye U10 safro no na kan wasa atwe sai party agents ne betumi aba no kro yese your political parties no you can't continue to take us for granted. Miko ya metro some pictures and videos of disturbances nibi it was some of the centers and yet ya wakwane nhihye ye betimi afa so e de challenge obi be free say one sem fata say afi obeto aba and one sem fata say obesi san baby oto na aba because okokodu wa ma yesi perfect say no e what the certain questions be be saw and the kind of documents we expecting every one of them as a vote transfer already amount afedi na afia kokuru baby asikanda menemu etuo etutu pay me show pictures ni me show TV ne so obi kwere wakwa kodie mu am ye de ade kra bonesa nam no ka say manage bonesa and I ask myself why. What kind of a money ya chichire? And can't we trust our own systems to make it better? And then the battle ye quiet ye di abrofu twa ye ho empa no ade abrofu no ye no nko a efa omumpan fom putum kwa de twa ho mpa na the kind of attitude you also putting up no yet be for me to ye ho for and then me kwa transfer me vote every and crime akwa santima mpo a ekoye ntokwa adentia if we don't trust the systems, if you don't trust the institutions, because say, and now no ya Barack Hussein Obama bejina Ghana, Ghana is a fantastic country. All you need to do is to build strong institutions. Now you know boy it is your can good years. So all of a sudden, the moment I have a position, don't trust any institution. The moment I have power, no, you don't see any wrong in any institution. Can't we be truthful to ourselves for once? Carlos said yes, yeah. To me. It's not like I say, be a institution, maybe end this forfeit.
And the bibia so ni wa aban institution be yeso a MP be hu boni wom. But my table ne sesa. The same NDC who bash electoral commission will come to power and defend the same thing. Then MPP will bash the same thing. They might be defending today. What kind of country are we building? Huh? So should everything be about you? Or say be and call for one qualia any. So to them ko kan se ba ka be kan no pai no etije bia ye be sia ho se ko abato so bia no se bi o se nya jimi fo ba ko mu wu ana Ghana mabunu ade ne pese ye de ho ye sacrifice fo bi papa ye de ade and the be a pessia dear who a bar for them will be papa ye, dear for so no also. Ye be sound, sir. A brand tobacco, prime friends, I say, a 2 year prayer what pray, say politician now could dream with man only more okay won't po. Sabi ye tinun to me, you may be one. It keep a quaba to be from process 1 to the last process, no, also be pra, also be woo. It is BB. After 30 years, yes, actually, there is no democracy, no. O can you quote a example we are for so bien so. And I got the democracy, no, and you're young. America for you would start over 400 years. Yenya 400 years asani yenwu se sebio ye kwa abato so yan kontokwa sana mo ka kire ana yenya 400 years asani yenwu se ye kwa abato so yan kontokwa obi embra ani yankasa me yankasa ye wosa adai ana obi atuyedu osunsum ne yenhu yesu ye nipo Mama force seven ye manum eyesan it yet me to mo fo na yet me to mo fo na we atama konya pay no dia body yon kutrim na we ma ba ni yon kutrim saw all because obi papa e ba be ye president all because Obi papa eba be ye member of parliament. Obi papa eba be ye minister. Na akọ nchen ya watam 100 Ghana cedis the amount. E na akoko hu ya na. Ghana mabunu. Ye wodachi o. Ye wodachi. I'm telling you. Ghana mabunu. Ye wadachi. Ye dachi na fe. Se tutu ya na mo yi ababe Nyankopon ne ya ho ye mode mo aye bode ye babedru no. Enye politician bi kapre na simpoa. Ene de be ko no. De bia meka to se ne ekoso yi nyina bisa ho se politicians wo busuafo sei ene wom. Ade nti no bi be pra eye wo. Na nya dwamama na se ba omiaba. Wo bisa ho sa. Ade nti de aba be bo bi e pra na. Enya dwamama na ba omia wo faase. Na ye wo. Edi nkosi da bai. Eyo hia benko. Ahokyere benko. And I'm making how can a man for be aid what I say? Give me a proof how electoral commission made me about to.
MPP and this obi no betimi am approve the way ne yati emra hye ya bato no obi ene da ho ye na dwuma se na ese fata kire me konya yisi betimi afa so wi abadem obi ati man approve aka ye bedi watem ena wonim ena wa huni esi 2020 ena msi yakokọ tumprenu ya bato ho presidential election yakokọ tumprenu obi enu otimi ko prove ye kwa yisi fa so wi abato ba sabi ye pe maburu ndi omodi nsem hunu nti ye be kanto maburu nasum se electoral commission wi abanim o yisi tu anamu a o de be wi abanim enye enano na enye enenso nye. And I'm telling you, Ghana abatwo omre so anaso. Se mre se Ghana fo se wo obefra konya so a to adwem. Se Ghana fo ka se wo ye besa de waba to adwem. Mumi enya se ye ku ye ho no. Na ye maburu no so se ye de ye sa nkru tunwuma no. Ene ko James awodo ko hwe. Emrantie ma omo ofe wani monyam kuta daache papa eda gym nye gym papa nye baby air condition kra wo awia kata ba so no dam nye pegya nade wo de ye de for election ti eti mahama ba no ebe pegya nade bi ko bo papa ho ban ya enye yi ana eti Dr. Baomi aba no ebi ko pegya nade bi ko bo papa ho ban ya enye yi ana be se adenti na wo se ye wo ene do nkotwa so adenti wo se de bia wo na wo pra answer. When I'm paying for money, baby, on Monenda. Be nam London, be nam US. Obey you don't want Bob Brahma or my enya dachi papa. Because I'm paying for him, my yabishi, or my cat say, oh, papa said because I'm penny brow, I'm one papenti, and then my baby we say. Oh, brother, be ye, you man, they are predachi papa, they are to a mamma, oh, they prove papa ye, dear. I brought so pretty my year, dear. Now me catch up see obi a support MPP for them kwana nyina 50 Ghana onye bi da se see na me kam se see na pese ye ho ne ye be kwa empenfo de be yi muso de bia emebunu ye ni anawo ya adwemu anawo ne see ye na be kwa de bi empenfo de be yi muso se ya no me apromu ye die medidi akwasensia yede ahonsepe to aso amawo eno echo man kwabra sante ne apamfo betras no de pese ato aso de ba make say Nyankopon yard on the 8th of June wo 1 Windmill Road number 18 1NB London asem na meken nana amankwa afrifa eyen bekoso wo London nana amankwa afrifa na eyo no ebekoso wo London ya ye Ghana de ewe mu hu se ne mpanifo awodo ba e mampani ne na ne mayemfo e ba e ma ne ye fe London de ne so ebekoso na say remhwe the nearest train station be Silver Street and our bus is number 34 102 144 and 217 we you bus is be ko ba bia be ye enti bredu a enso wo London ne enko share abusuan so edmunyam man watch ma e de ansepe e to aso asemi edika bakra